Sapong-sapong ibadat titino nga ako putilot hodid YouTube. Puji Tuhan tu ay nalipiad nakalanot ila timpo nga alan sandat asa nang idalo piramutan to katutong bayno. At ako pakatilang busam kanaw misis at ako diswang sambayan. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw na insan po tatong lubayno ti sabat iti kano kagoy hide pagyampay maya dot kay sisan tatong bayno. Palagason na tinupot ay kapagyampayan ang piramutan dahil nga malumis gisambot amo da arubat panamarasan dat aroy tandahay tatong bayno. Umpain ka ako nagi di polambus nga ano-ano kamilaan kasiribaw na ginawo dat monaguang iti panambarasan dat tatong bayno. Ampunan do sa dahi Tuhan tinasambayang dahi isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kay no po'y tatuong di konihab di ko sodop konihab nga nakarait ko sangulo na tambalot di monopot setia hali piah dat ay isuang da kabaling kahangan ipinungaranan dat usay to kono turiana ni di isay tambalot sa di Ahitofel kada to kono turiana di Ahitofel nga osilih ta kada tambalot di ay isuang piad kabaling kahangan at tambalot dati nga iyati ni korikot demanahak do sa kadung mongiroh dot isuang da kausinan tay ko isuang dat ay pagambalot ang kahinaan dati korikatan dati dat montakidit kaum balutan dati lobi padando montok kaum pinayan keluarga dati sendiri. Kita tong bayno katilang busta kakaguh dot karait pakasarid ay pagiduon pinagidu di Raja Daud pengkuran ang kuot kinawayaon kasunsudan kagu di siyo isuanggat timpu-timpud magidu mantadidit kantakan pagagahaw dit kaingkokoton di siyo maya di tanak daw sendiri i Absalom. Okay. Dadamot ta isuanggot tindalanon magidu karikotot ay ino pa di pagiduan dilo nga hirik kanuluhanan sayra na po dat diin dahi Raja Daud dat nakarikot ta hirid timpak rikot na di ti sangulun da pinungaranan dat Ziba isay nang kuti Ziba sa kira na pod kasaraw ta ko di Mephiboset hingga i Mephiboset na pati nga ay timpang nugya karitan kimpo kido ko kimpo imido kido Mephiboset na pati nga tanak di Jonathan tanak di Saul Jonathan tambalot di Daud kamun pa nga Mephiboset na pati nga manangakih di Saul tayko manangakih di Saul na pa nga takih daw. Okay. Jadi izibah na pa diti nga isusuhuan di Mephiboset. Kamun na po urang harapan na ba di Mephiboset ti zibahil latil. May dati ukabay isuang 2 Samuel pada monom
ayat ko iso gisam kaapat. Paing kukurohot sarita dot karait di Zibah. Saira na po nakarikot ti Raja Daud nakatalib buat hilad timpak karikot na di Zibah hamba di Mephiboset minongay raposyo nunigitan daw dua tina nakaladay di harohot irikohon da sumakay miampay dot harot toit haronigitan muatan dua na hatu sa tinando roti hatu sa tua dot kui kismis hatu sa tua-tua di don musim panas dempagadaw sanggilin at anggur. Manta ano po sanggilin sa buyong anggur kabadala mo sanggilin na matulod danda to haragilin. Kadid di raja no di maniti kadid raja kumadi Zibah nunuh nang ku tamodan nud ay sananiti. Simbar na po di Zibah iti napakaladay ti nga montok ko keluarga sakayon na montok ko keluarga da raja. Iti naporoti tua-tua iti nga montok ko tulun-tulun no deman akano. Iti napanda anggur nga inuman dahil padang gurun. Montok ko tulun-tulun di nga huyan. Nah, tokoy ay nang kugya isuot kandasan to kotilo to aparlo no matigyalad minagidu ayat katalo uhot kagoy raja